Speaker Y. Khemchan Singona preside tawduna ngasi ayu pung 13 dagi chathakiba State Assembly mifamgi wahang pakum hek loibaga Congress ki K. Megachandra Singona zero award ki khudongchaba lawraga state government na economically weaker section certificate pidribasi karigino haina government amsung house ki puning singsan ki mangna hai kumja lising ani 18 da parliament na pass tawkhraba aduga ek oina chanakhrabasu manipur ri ngasi phawa thabak ta wonthoktri masina maram borga manipur gi mairoi singna chada tara gi khudongchaba phanggadablusu phangdre state kota su mangle agenda ki matungane speaker Y. Khemchan Singona lisingani kumathoi kunithoi budget estimate ki apun sempham dagi tongan ba department tarukna demand to sempham ayaba pibi na balakhotki finance puriba deputy chief minister Y. Joy Kumar Singona demand sing adu khanaduna ayaba pibi na ba move tawki demand sing adu di demand number 13 labor and the employment ki rupa crore 413 lakh 108 lising humputaruk demand number 13 department of tribal affairs and the hills development ki rupa crore 95 sumna ani lakh 13 lising 8 demand number 13 environment and the forest ki rupa crore 7 lakh 98 lising 52 demand number 12 power ki rupa crore 998 lakh 35 lising 58 demand number 38 sericulture ki rupa crore 95 lakh 99 lising 103 amasung demand number 50 information technology ki rupa crore 194 lakh 103 lising 103 demand sing asida opposition congress ki KI Joykesan Singo Surya Kumar Okram D Korungthang Alfred K. Arthur K. Ranjit T.H. Lokesor amadi K. Megachandrana policy cut motion puthoki demanding punna khana ba hawdolodna K.I. Joykesan Singona maki cut motion sing move tawradna Manipur building and the other construction workers welfare board ningthina mathau tawdre sinmi amasung mokogi macha machu singda khudong chaba piribra pidabra haibudu so samamna papiyom da leire haki K.I. Joykesan na wangaling the deputy speaker K. Robindra Singona house preside tawki Joykesan Singona tribal affairs and the hill department ki demand so cut motion putholodna tribal miyam gi damak hostel na singwa sabagi thabak kalai da pakhali bage haibado khangdingi haiki tampaklamda leiba tribal singhi chakthung pibada thawa sadabasi chingda leite tampakte lei haibagira haina pendaba phungdokhi environment and the forest ki matangda umang yokhat si haina lauraga u manghalabadi karamna chakhatkani hairaduna matam khargi mamangda Myanmar romdagi purakpani haiba ubim lot taruk phakhraga kasangda sinadana police ta sinakibado karidagi no hogi usingadu leibra phaki pasing thado kharbra haibadu khangdingi haibagi wafam su thangpi congress ki Surya Kumar Okramna labor and the employment ki demand da cut motion putholoduna naha singda thabak pibada ahen bambiang changani haibagi thajaba pikibado thabak ton thokpa ngamdre anoba thorang su tawdre haiki department asigi fan atopada transfer tawkhrabra haibagi chingnaba leire haibagi wafam su thangpi tribal affairs ki matangda ADC da nupi singi reserve thamaningi adubu ektadi yaukte kari tawbo yabage haibado yangsan haningi haibagi mot piki RTI activist amada aki akhang nangan khibado yangsal haningi go to hills mission gi makhada jingi lamda electricity phangana ba honarabasu mapung phabadi ngamdre aduna solar amadi wind power project macha macha pakhet pa chungani habagi observation piki jing lamda thongmanana chakholangani harabasu budget ki sempham di hanthare masi karigino haina hangki environment and the forest ki demand da bhangna hai reserve forest da lam khopsen basing excel logani haikhrabasu naton sumangda leiriba langol reserve forest da phawba thabak oina utpa ngamdre leiba kothokpa thingbang ngamdre arapodadi kamdorongani haibagi wafam thangki kampagi phanna u thajillaga afforestation tawgadabani adubu fan diversion tawkhibagi chingnaba leire climate change dagi ngakthongnaba eco park sembada mapal lamdagi u chara pangtha thajalibasi lamdamasigi oiba u chara thanganingi haibagi wafam thangki power gi demand da Surya Kumar Okramna hai Manipur gi oina per capita power consumption asi yamna nemna leiri entrepreneur sing sakhalan gi harbadi electricity marang kaina phanganba tai adubu supply tawbudi ngamdri village khudingmak electric mai phanganba Manipur na ahan state oire haina prime minister makna phawba lakthokhiba leikre adubu Tamelong district ki atang khuleng Kamjong district ki village mari Federal district ki village kaya mai phangdri haibagi report lei atei ki asu lerangani asida sunatana mai toina mutpasu thengnari haibagi observation piki Congress ki di Korungthangna tribal affairs and the hill development ki demand da cut motion putholoduna singlamda asam school manga leiribase mairoi singira natraga employee singira haibagi wafam thangki matamamada law and order na maram borga ADC officing state capital da function tormi hojikti law and order phare harabanina masa masa ki office ta machok thonbada kari akaiba leiribage haibarsu khangningi haiki autonomous district council taruk leiribasi Indian constitution ki article 371 C gi makhada sembani aduna yamna maru oi ADC election matamsana
पांथोकनबा अमदी पार्टी लेस सिंबल दा इलेक्शन तौनबा हिल एरिया कमिटी ना रिकमेंड तौखिबा लेरबसु गवर्नमेंट ना ngasi फावबा तुमिना लेथोलिबसे करिगिनो हिल एरिया कमिटी रिकमेंडेशन असे मैंडेटरी ओइदबरा हाइनासु हंखि Environment and the Forest की डिमांड कन्मोशन पुथोलोदुना दिकोंग थांगना हाय चिंगदा उ थाबगी मौता उ कंसी हाइबनी उमंग योखसी हाइना लाउरबसु मसी फावदी उद्री जुमिंग कल्टिवेशन हौजिकसु चथरी बॉर्डर एरिया दा लैबसिंगदी जुमिंग कल्टिवेशन ना हिंगबगी उपाय गोइरी ममांगदा कॉफी थारमी हौजिकी लोइखरे उ लैत्रे अदुगा इना खुनबदी अमत याउदे अथिंग कया थमलबसु उबिम कयादी पुथोकप लेप्ति हाइबगी ऑब्जर्वेशन पिखि पावर की डिपार्टमेंट दा के कोंग थांगना हाय मिपुम खुदिंग मई गानबा पामी अदुबु मोरे एरिया दादी वकत कया लैरे स्ट्रीट लैम्प अमत यादरे अदुना अछुबदे यंगसन बियो नुंगथल की मिफम स्पीकर वाई खेमसान सिंगोना प्रिसाइड तौदुना नुंगथल पुंगानी मिनिट 10 दगी हौखि ओपोजिशन कांग्रेस के अल्फ्रेड ए आर्थरना ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल डिपार्टमेंट दा कन्मोशन पुथोलुना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 सी की मखादा डिपार्टमेंट तौगदबसिंग तौबं ngamdre हाइना चार्ज तौखि ऑटोनोमी हाइबसी करिनो हाइरदुना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी ना कॉन्स्टिट्यूशन पीबा मथौ तौबं ngamlibra हाइबदो यंगसनबा चुंगनी हाइखि एडीसी इलेक्शन की मतम लेप ngamdre मतम चाना पांथोकप ngamdre हाइबगी वाफमसु थमखि रूरल बॉडी की इलेक्शन दा पॉलिटिकल पार्टी की सिंबल दा पांथोकते असुमना एडीसी इलेक्शन दसु पार्टीलेस इलेक्शन ओइना पांथोकनबा हिल एरिया कमिटी ना रिकमेंड तौबसु लैख्रबनी हाइखि मेजर बॉब खटिंग म्यूजियम अमसुम लाइब्रेरी साबगी थबक थिनथबदा पेंदब फोंगलदना अथुबदा थाबा लोसनबा पुंग संसिंगि डिमांड नंबर 13 environment and the forest दा कन्मोशन पुथोलदना हाय रिजर्व फॉरेस्ट असे गवर्नमेंट किनी अदुबु ngak senbadi ngamdre डिमांड नंबर कुलुमदोय पावर की मतंगदा अल्फ्रेड के अर्थरना लुपा करोड़ 35 चंगना 33/11 केवी पावर सब स्टेशन अमा कुमजा लिसिंगनी 19 की मार्च 10 दा नुंगबी संगादना मियामना सिंगखि मदुदा मियामसु हराउनखि अदुबु ngasi फाववा मथौ तौद्रिबसि करिगिनो खंगनिंगि हाइखि स्पीकर वाई खेमचान सिंगोना मेंबर सिंगदा डिमांड अमदा मंगा मंगादगी हेना मतम लौबिदनब खंगनखि कांग्रेस की केरनजी सिंगोना डिमांड सिंग अदु खनाबदा माकी कन्मोशन सिंग मुप तोरदुना फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट असिदी मुथतपनबु फरगनी डिपार्टमेंट असिगी सहीगी ओइना थादरिबा सेमफम अदु विलेज दा एनजीओ सिंगदा पिथरगा अवेयरनेस पांथोक्तुना थबक तहलबदी उमंग कनबंग नंगनी हाइबगी थाजब लै हाइखि वाइथौ सिंग तुमख्रे ग्वारोक महादेवगी सिंग पैसे लगले हाइबोक सिंग तुमसिलगले अकोइबगी फिबम कनगदबनी ngak सिंगदबनी हाइनति लाउरी सिंग फुक्तोकपसि एनवायरनमेंट कनबनी हाइगदरिबरा हाइनसु हंखि लिसिंगनी 13 पीखिबा रिपोर्ट लेखिबा स्टेट असि उमंगी पाक साउबसी सही अनि की मतुंग लिसिंगनी 13 की रिपोर्ट दी यामना हंथरे स्क्वायर किलोमीटर चंगारो मांखरे हाइना उल्ली मसी ताइना लोग चुमलोय डिमांड नंबर कुलुमदोय पावर की मतंगदा हाई इलेक्ट्रिसिटी याउदना करिगुंबा अमते तौबु ngamloi हाइबसि पुना मन खंगरिबनी मणिपुरदा प्रीपेड मीटर सिस्टम असि ममांगी गवर्नमेंट ना होनबदगी तोरमबनी प्राइम मिनिस्टर फाउना थागतखिबनी अदुबु जनरेशन दा अवार्डपति लैतब नते लोकताक प्रोजेक्ट की सारा ट्रांजगी चांगदा फंगलिबा असिनदी कोनब नते अदुना लैरगा सिनब ताबनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड दा कन्मोशन पुथोलदुना फ्री इंटरनेट सर्विस पीबा ngamdribasi करिदगिनो हाइबगी वफम थमखि कांग्रेस की TS लोकेशन सिंगोना डिमांड नंबर 13 कन्मोशन पुथोलदुना एनवायरनमेंट फत्रबा उमंग योखत्रबदा इकोय करमना हिंगनी हाइबगी वाफम थमखि उ अमा यांथत्रिङाइदा खरा थाजनबगी हाइनबी लैतबगुमना उरिबसे गवर्नमेंट की पुलिसदा असोइबा लैबदगिरा हाइनसु हंखि लैपा कोथोकपसि रूलिंग की कांगपुना तौबदी करिसु तौदे ओपोजिशन कांगपुना तौरबदी खुदता फाबल आई अदुना मिसक मिखाई नाइना थबक तौई हाइबदु उत्पनि हाइकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लैरिब्रा करी तौरी हाइनसु हंखि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैरि हाइबा खंगनबा होनबदी चुंगनी हाइबगी ऑब्जर्वेशन पिखि कांग्रेस के मेगाचंद्र सिंगोना पावर की डिमांड नंबर कुलुमदोइदा कन्मोशन पुथोलदुना 33/11 यारिपोक सब स्टेशन सही मरी रोम संगादना थमलिबसी करिगिनो 400/132 पावर सब स्टेशन थौबाल ngasi फावा संगा बिद्री मणिपुर की ख्वाइदगी चाउबानी सुबा पावर स्टेशन असे सही मरी हेलकलबा फावा लोइसनबा ngamdabasina karigino haibodisu khangningi haiki lisingani 13 की मार्च 13 ता गवर्नमेंट थोकिबा ऑर्डर अमना डिपार्टमेंट सिंगदा रिटायर तौरबा ऑफिसर सिंग अमुंग हन्ना थबकता सिनरनबा खंगनखि मदुंगांगना चलिब्रा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दा री एंगेज तौबा ऑफिसर लैब्रा हाइबगी वफम थंखि डिमांड सिंग अदु खनाबदा रूलिंग की माइकैदगी बीजेपी की पी शरचंद्र पी ब्रोजेन एन राधाकिशोर अमदी एम रामेश्वर जो यादुना ऑब्जर्वेशन कया पिखि पी शरचंद्र नहाय लोकताक पाट संगतपदा मैकेनिकल अप्रोच ता संसिबगुम उबसे एनवायरमेंटल अप्रोच ता तौबा यारोइद्रा हाइबगी ऑब्जर्वेशन पिखि इम्फाल सिटी दा क्लाइमेट चेंज अइंग असागी अहोंग चाउना लैरे हाइबसे लाइना खंबंगमी
Amul Falcon Kobo Usiak Amana, say couldn't eat a melon to sit by the Libase, I quit the Tambiba, so para Amani Habasi, coming of so many having observation Piki. BJP El Rataki Sona, Kana Nabadu, so Yaratan High, Impal Pauna Sel, Namul Turengi, Sing Moli, say Yankairom Sure, Aduga, Idil Turing in a Saitra Mangarom Sure. Karidagi come down, Ising Mosada Libano, Karamna Shindokadagi, Hybrid Ado, Pollution Control Board, Nakumna Yangseli. Central Government, Marila never Sindagi Ayaba, so long of Honori, Masiga Marila, Loktak Party, Ising Mosagum. Afaba ising waina pasu honari Manipura yamna kuppa micron yankhaigi makada leiba plastic makal ase pura na athingma thamkhre hariba plastic makal asina koipai pairaga ising manungda chahi chamri rom tumbang amdana lei maram aduna yariba makai plastic sinana observation piki ruling gi makai dagi BJP gi P Brojen amadi M Rameso sukhana nena bla so yarna observation kaya piki demand sing khana nena khibadagi pakhum mari lainaba minister na piki bakata na katmosan mubar singa apen pen da kya singdong nakhi labor and employment gi matang da minister all khoi singona pakhum piki chief minister N Biren singona corona pandemic manungda mapan da thabak tawba lamdam asida halakpa mioi kayam leikhigani natraga hankhigedagi haibado chapchana khangdokpa ngamdri haiki halleroi haiba singina planning department ta unaba yagani haiki tribal affairs and the hills department development gi matang da minister Bumjangin Baltena khana nainabagi pakhom piratna hai singlamda leiriba asam school singase state education department ta sinarasira haibagi wafam phogdokna rakpa leitaba nati aduna kupna yangsali tribal mairoi singda scholarship ki sempham DBT gi khutang da piri minister oiba kuidribanina selection gi matang dati kumna khangdri adobo guideline gi matung ina ningthina selection tawnabadi honagi haibagi thajaba thamki ADC election gi matang da minister Bumjangin Baltena hai rule gi matung ina election pangthoknaba thorang tormani adobo COVID-19 election na maram moraga matam khare lephibani mayekidi haukiba November thada pangthokadabani hill area committee na matam khare yaithoknaba recommend tarokhibasu leikhi hojik state election commission na ADC election lagliba March gi ahum suba chayolta pangthoknaba proposal tawri tribal hostel sabagi matang da su ayamadi losalgle state asigi apunba tribal gi misingi manungda chada mangadi valley area da leiri makoibu miraiba leite ADC employees gi pension scheme thabak thoknaba honori masigi damta pension selamasu hangle major bob cutting museum and the library gi matang da minister hai Imphal gi mantri pukhida major bob cutting museum and the library sanami damta lisingani tra lupa lakh yankhai aduga lisingani tra nipanda lupa crore ama hena release tawki sangwa sagapagi thabuk sathari minister gi pakhum piriga da deputy speaker K Robindra Singona house preside tawki di korung thangna Assam school gi matang da mission pikhe bawaron da pian da phonglodana Assam school singasi gi asengwa policy ama thamaningi haina clarification sik tawki minister na high school singasi transfer tawbagi khanabadi lei chapchabadi leitri Partyless election gi matang dadi policy matter oibana kumna yangsalli hilia committee gi recommendation ado mandatory oibara haibagi matang dadi state cabinet lekhodabni haiki nungthil pungama phawba khana nainaba loidabadagi ngasi gi agenda loidri phawba mifam gi thopaga loinana report asi piba phawbada makhata na chathaki